Aj, meni je ful cukor pada, jaz imam malo čokolade pojesti. Hvala Bogu, da imam. Deli ti svoj del. Ja, čokolado odpiram. Veš, da bom čakal, da ti to naredi. Prosim. Ja. Aha. Ja. Ja, okej. Jaz? Pa čokolada? Sama? To ni dobro. Zdaj moramo to tako speljati, da Diana ne bo vedela, da smo vzeli en košček bomo vzeli. En košček in tako, da ne bo se čist nič poznati. Naredimo zdaj to. Evo, edina oprema, ko jo rabimo. Se pravi, prerežemo. Prerežemo tule. Takole. Takole. No. Pa tole. Evo. Pa tole. Pa damo tole sem. Pa tole sem. Takole. Ta je viška. Diana ne bo pogrnuntala. Evo. Še ta telefon, ki smo končno čokolada. Nisem se dotikal, sam na lomu sem. Nisem nič jedel. Kaj imaš pa tu? Nič ni na lomu sem jo, vidiš, da je cela. Sam na lomu sem. Bila je res cela. Mljiv. Ok. Ladvin košček. Antena Štajerska.